te dolo jarmoro akan diravi akan pandiravi cina Taber lakay yung kami uli. alam pangupam tawara cina akan pak udam ro Tinggal ba uli. Bukto ni Marlo mina. waktu ni maru Iyo. rong ka jartani sim rong ko cina Ha? rong ka jartani sim rong ko guys naik Tigar piti cinay. May ba tigar rongko day ta? de mori ditambah-tambah ke veki ngo mori lenga kakero pada konen dakir apa messi pernah udah kakek Ina. Ake secau nang kami lenga. May rongko day. Na tigar piti cinay. lalu yang buat de ngastak kau di berapa nih Te aku ake ngalenga day ya. setak kom tiara ake kono tior lain menuntum hanu na lenga lain menuntum berong ko ake ni be mongomi konen nawak na ko meik na ko aku kay lenga Dati cara. da ba berong ko ake Baca cara rongko ne. Baca rongko joy sini. Una. Dai kana berong ko dong ni rongko lungo ne. ulung Ca. apa nah wo Dah, dah. Ca ina ake secau nau de. Nau varadon mak buka ate dengan tuh varanda sile ya gagas danau jina mak buka de nau. aku lalu ni cina tiba buat dete waran itu sih mau buat dete Iyo tirwa unau pak jom yo. be Varai ando de danau samang. iya hanu aku sih ne dik edan apa done eme Mene daro var iya lendo ne ya ke varano mor ando ke namu che dando sive ke. ya pala campam ke nuntu dengan walau murong kau ngaporo ini sih kami anu berada asa kami menaruh ini asa janga Ada ngawa barong take. Take anu ulu nam che dando sive. Kau main take namu che ando sive. Ando sive kelar ni ngaran cina. aja na hanu mereka dangi kira Iyo main ne ngomi mapinasran ando iya kita sive. iro hari kami Iya. Bati pu hanu nau ka vara ade na do siya nam ko che main dakke. Arni. serang kayak Iya, mai taker Ay, ni may siguro. dodon o iramu ta dodon o mo tira edde. Kate ake ngomi tilomeda ade Iya iya. na hursun ngomi. Iya lega. Lega mecin ho. Iya. Erni main dakke jo semporo ri. Ngena bala. Di rici eda angi wali apa janki? Aku sehari kese kan gome anak. Wati mama Mama dan eda lo eda angi lo lenga ku. Lenga sive lenga monemu. Lenga sive ni. Dela ocita. Le iora. De ake ando sive de ningai na ore. Ake ananga. Itu ning kami. Iyo. Tingau jan kami ra kadon em gagal mbak dindai. Dela yene lenga ake ando cerita na ore. Iya, sa ujug to sile ngombe. Nge mbak di make. Nge na om gagal ake. Kicor podo. De vatti ake dan var ade au kan de Ya na kami dah ore. handone em taruh pusi semari dia. Iya. Han semari dia na tengok ini. Mai taker. Kita stengi dah sentak be macam. Aku ni siapa jar? Ti man ake lenga na hugene patangilo nane edang gomigu. Done done siake. Iya tak. De kenalan bau ni lebelenga kara. Ya kenalan Pak Om coba, pepatah Kang. Wow. Uli. Toy lado ka pusiru merima di dito ni nahure ni. Tengko mi titio sa kanu. Biasanya kenalan. Kenalan. Sararong kore. Guys meci angin da ye lenga kelengangi. Kenalan tuh sanggup ngombe. Ala ina. Korna ke basa ngombe. Do tara erne. Takya. Lembat dia. Iya Ren. Ah iya.
Dari orang di mana memang? Wa ora. Aku memang. Iyo ngeng samporo Pak. Oh iya dede. Kau nong kami mai re karena nawan varal dengan nahu di dan dangi nong kami. Dede nih, dede kau nong main kami akan erni. Varal lenga ke dere, lenga tahu ngahas buah pingga si adire. Ini kau main dakin kami. Ya. Mana lampai le den dai. Kau lembat de lenga topa keruk kung kami re. Lo kau lu kento pendaya. Mana? Te tuna de rohe. Te ira rumah. Mai romantis naranau. De tahu kan de dem. Nah de ha done. Ya nam hako cili done. De cara dia. Waras mabu ade raung na terus sibe bau pre. Au gagan. Lao apa? Lao apa? Ara lima main balik tanah undo sibe de be. Ando cokum kemelu na hus. Mai balik. Ya. Kesempatan terbesar. Nah udah. Oh iya. Oh iya, siap lenga. Siap. Nomor ya. Ini nomor ya. Nomor ya. Nomor ya ada. Ini nomor ya. Makasih. Iya Pak. Ndak ke kari awat dewe hak nomor kami ke. Aina ngamu dajarwo hawu ade ngam jangan sampai anggapan sia maklain deden dak ya. Iya. Pokoknya ainu sia harus cukup dirahasiakan sampai nomor kami. Oh iya. Kami madam lawa uni uras eta tuh. Dah kenal tulang. Kami mau tahu ada siapa. Iya, madam lawa. Kami nari yo. Iya Pak. Lembat dari. Iya Ra. Nanari di wancai re. Ahus ni. Hah? Punya dam kau dek. Aku ini mau kami ya. Hah? Aku ini mau pokoknya gaga dan kami luar biasa. Memang romo kami Cina ya. Itu mau Memang kan romo. nak ke Cina harus sirakat tu. Iya. Gagal. Iya, konen bak dindaim gaga ton em. Ahus tu kan dia Cina. Kadang. Au sini guys. Au ner tu dah. Iya kami duduk lawan Cina. Au ukuran ura ya. Mari anam lanak ya. Iya dangi dare. Iya ra. Anda lare. Iya ra. Mari. Lembad kawange boleh singgahi semasi jalur kuning belum lengkung masih bisa gue tikung. Lengang halengah hambu. Dengeri jar mai abang uli ke dohoe. Deh, akak mai kain ade dohoe. Kamu ada bro? Iyo akan mau nari. Iya tak. Dalam rangka aku itake mai rece eda angil omada. Pokoknya warane ku nuntulak boni. Pokoknya warane ku nuntulak boy. Mengenai perasaan dan Deh, uner laon mada ke donelenga ita. kalau nuntu si doni elenda ke dia terus dia kone video saja ke sama-sama sini luak veha lagi na hanu deh kayak nuntu kasar na deh apalagi sama-sama sempela
ketika nah mempunyai perasaan terhadap kami, dan wajar untuk mengungkapkan sesuai dengan keinginan adena terhadap kami. Kalau masalah terima dan terima kami itu kan tergantung dari time. Mungkinnya nah sudah mengungkapkan sesuatu ya apa yang menjadi keinginan adena terhadap kami. Tiluan dede nih aba madak tidisaku ke iha adel yang ita sih. Bebas tundok ke hari kalau ndak kana bare wala bong nuntun ndoka tapi tipe badem kami tabi asli na tipe badem kami karakter asli na siaga kalau siaka amsawae mboto done ore done ibain done siaga kami 45 done ini done siaga deh kami boleh hanya sebagai pelampiasan kami untuk mengisi waktu yang kosong Rusia. Jadi mati berjuang podan siala bang kami. De tala coba itake. Lillahi ta'ala nare. Oke. Doa ka coba anda kawan ngahi mana? Coba anda ka boleh singgah dunia labo langi hanu naib coba sia daripada dunia labo hanu dunia barang dana labo langi ke naib coba sia re. Dau coba re ani imbi edi siaka buaya siaka namun maktum eli ndoka den dau nono boto wa asraab siaka ka dia namu pala ketandam ke namu ne angin tuntung labo siaka mu hanu iha adem ko be hanu biasa re angin tuntung labo siaka orang kahim nau ori podan digaan siaka manum tujuan hadirnya nahu di dalam kehidupan kami ke ingin menyelamatkan kami dari siaka gitu hadirnya nahu manum ni angi ka dia untuk membangun sesuatu hubungan ke harus didasari dengan kejujuran. Siaga membangun sesuatu hubungan dasarin dengan kebohongan. Kalau nahu ke mendasari hubungan ke dengan kejujuran. Insyaallah nahu siap menjadi lelaki yang setia, lelaki yang bertanggung jawab mempertahankan satu hati satu wanita. Gua mimpi janji dan sekaligus sumpah terhadap kami ya. Nah siap. Poda ja sih nuntu ita deh. Podan lillahi ta'ala. Te caru suasana geroy. Hah, memang caru romo pai warada uli dilabau pai. Hah, tengok kakak. Ite. Mari ite, mari tadi uli mah hari do. Ai dor warada sige do labau nandu geroy. Te hebat uli larakan uli geroy. De cincau aja baran uli pala kira. Hah? Akasya de mo do na para do sige do labau larakan uli borok. Lai desos bi uli ke bar do sige dan. Oye lenga, de hebat si ado bara dan sige. Coba ya. Ari. Deh. Apa mendak ke ngono? Dengar. Iya, iya. Coba sekali dengar. Ari, tondara aja pari. Oi. Ari. Ete. Lenga. Be kelau nggo mi lenga. Be akan dakem. Nggo ternyata nggo mi marah perasaan tak done nahu. Di belakang nahu nggo mi ndake perlau. Be kelau nggo mi lenga. Hah? Nggo mi erni. Nggo mi ne angilo nahu. Kenapa nggo mi erni? Menduakan nahu di belakang nahu nggo mesra lo leluli. Salah paham apa? Anu tu salah paham. Miti nggo mi. Nggo mi uli sebagai dengan kedua sendakir ayun dan nahu nggo mi tahu angin dan nahu. Be kelau nggo mi uli. Ternyata nggo mi lengai pengkhianat tuli. Nahu pai batang ndaket tine nak kaleng angin nggo sendakir ayun. Gomi erni, bekelan gomi erni, pegang tangan sambil mesra takkan gomi lapang gomi. Heh, mati ya, rimbi nang gomi lengai, anak satu nang go. Apa dah salah pak?
Ternyata kami hendak ai. Kete apa mengain nahu penjelasan nahu ya. Ana sentuh nahu kami Cina. Kami ternyata ndaket lawan kami, bebek lawan kami ke biak tu nahu Cina. Jelaskan Erni. Anak-anak sentuh nahu. Kami dua sama-sama munafik dua. Masa dua akhirnya. Tegang kami Cina. Ternyata kami pasung merecem nahu lau lerni akhir dia ayat dan kami berperasaan pantan kami senyum-senyum bahkan kami saat itu serbi pakai nahu ternyata kami ada rencana lain kami lengah kami Bahasa basi no Cina. Wadan serius tiwa di bahasa basi. penjelasan bedi ne butuh aku maksud nanti kami rima lerni taka aku hubungan kami dengan ni sampai kami nanti rima lerni lain para perasaan itu Karena nahu mempunyai nahu aja lah Erni kepati pernah aku nanti pernah nanti di mana nih gua apa gua miake gua mie dengan meta nahu gua mie Salah paham ita Abajat. ala Erni anu tu nanti gua mie gaya mai recet angin ada duli ang gua mie anu pengena mapa nung gua mie mu Mata war bades. tere mana lumpan nahu gua mie re pati bade war bade gua sama-sama sekongkong gua dua re Mata war bades sara aku. Aku bateng kami, aku sebateng kami. Mata war cerita sara aba uli. Aku cerita kami di nawe. Aduh akar, tempat tu ni mengaya dua kali. Erni, nak soding kami pilih nahu atau lewa uli. Lebih baik mata pilih aba uli karena mata bades sifat kita sara. Pantasan kau dua dan uli di belakang nahu terima. Ternyata kami bara perasaan di luli. Oke, lar uli ya.